Kirentito ingi nandi mutongeri wa bare ya kai mbungeni ya Meru mwenda ithile ugete ya Meru mono bare bomba kwithirwa bagikaraga mwankene jo Meru na Isiru nara kuri na urethi ni bethiritwo bakithurana thirikari iria bathurire ithire nkuruki aruga kinya nyuma ya kuriungira obisi ya minister wa ukaria bwandene Kipchumba Murkomen na kubekira wira ne baguchokaniria ukaria gutema wira ne jombeta kwithirwa jagikinyanirwa akienda na ndira Ruto kubuta Minister Ojo hamwe na Aden Duale na Migaso Gambo yakiuga ni baremi gutungatira ndwangi iria bethiritwe bakiathurirwa muthuri Muriuki gatumenyithia nkuruke ni kumana mpithukiro cia ndithia iria cionekerene na kaunti ya Meru ararethi petho benya maru mono ne amba na kinyanyi motongire bo Meru kinya bisi na minister okaria na Murkomen na kubate wirane akethwa kejagu ndukuku kwa githio okaria mwangira na ndio ndubo butathika gitumi mwenda ithire achimirite kuga no mwanka Murkomen thwa kiuro bire bibi siezi omo wito Murkomen nara mingweke no ndo Murkomen athanaga ngwege iguria Nairobi city utingwe ngiaeneo ibonto kona tutheteto kumora toringire tuma anto ya na to eto mwithira Nairobi ora ko to ya sifa jothe rweto ira bothiririe na ukwenu anje neo story weto ira wato ana uagu ofisine weto ira bothiririe ke iyo marakweti no te kwa kuthiria na to ira 72 hours thain imeri thato itita kuthira utike othithia so bwana Murkomen a serious na maisha na inkwenda kwira mbunge ba Kenya na ba Meru especially ambunge ba Meru ibabwirito someone Murkomen in the parliament ba muri chura concerning this issue na ba muri arara on the floor ba muri wa Murkomen ubangeta kuthithia atendene Meru county nondu no kanto ba ukua kuringana ithire augitira ukinyite na witikia ati Murkomen no mbite kwithwakira monengo wewe mandu yegio karia so inkwenda kwira Murkomen yo menya ngweku otherwise you are very incompetent no take your kumenya in this ministry corporate actually nya ku resign no kama in this ministry no to te ku understand owango gwa ge siasa you don't even understand your work kiro kuthithio te kwela wenye impi no to we ikago thantu ba kuona no ku reportero no to kwena intelligence na Meru yo kwa report what is happening in Meru county obwera kuma Nairobi okana ko tikira antu aite koria nau agio iko kwenu kwena kacha no itire nao na to ato chamene okanjo twinera bo tatheria nau elge yo marakwetu athiria ngambi nao ondo te kwa kuthiria nao thiria nawe tutone nyeguo kuthiria katore soling na antu bakureka kura nguruki mwenda ithire akagwa no mwanga matongire mugongo ethunya kirotera minister wa kithomo no ntumwakire na ndi na witikio na rimigo kiagirithia ogamba we mandu a minister of education yo kila mtu akurira thai yo mtu akurira ngarame kithomo everybody is crying no nto we uti kwa ile wa understand mbeja iro release versus the cost ya mwana kuthoma omanya mbeja iro ku release chetaura mojiari nyake wango kana kia ngarame kuthomethia kenda kuma uwa ile omanage manto ya kithomo no na mbeja ira chontho uchireta amwe kenda tumba kona na beto bathoma no ndo otherwise menezire kya kwethira bandu no kantu bakurira kana githomo itaikio mangarama na no ka Kenya bakurira taxi then bwana gamba you are failing the government and you are failing the Kenyans so bwana president deal with those kena mando ya buya minister wangi kithirikari nene urakwenda rais aringa kiboko ni minister wege mantu yegio gima no akiuga mwankira nandi mantu jogima ijombite kuthoja kiangaratana Duale atako meimbi akubwithe ge minister of health sha angasha ituguru ange ni 10 billion sibitari imwe sha nawe tu wechiri talebo zo kari talebo 4 ke ni kalebo 3 private hospitals bange meja chui kaura bange betha iba kwenda kuruwa mbeja jasha batome ganto fulani baike ganto fulani in cash bari zero in sha bari zero bari wachesha muthuri Muriuki World TV mutiro kangangi